Kinong dia madan hakanong ba hapo kalama jong kamegalia hawkers and street vendor association hakasi palai kilatur sekretariat bandawa nak sarkar bakadai ban ailat lang yakiru bansong dia jing dia kumba ailat yakidukan hayudu bat kandailan. Kita kinong dia madan hakaji kendu yu sembut menterang ba kilapun paru babon kitiar ki mata bagi thiet kilaput bat dolut hakudam hadian bakajing kangdam kasdang nadu ulber mentau senam. Tinggi ong bain ba naga sarkar nyarap dan boy ngi la sim jingar jinjar sala mar kum ngi mi on bala meski on perkhalang ngi dukan te perkhalang ngi rum ta ngi ma ba ngi ngi emlang kum ba ailang ngi dukan ki thodi ki namba kum to te ngi ailang kum to dai tinggi baduk besuk tinggi ayat na jinjar pat sepaplan ni shushong malu mala kum ngi shabe be chawe bulat spang tinggal kerpa de sarkar makta kata ba nyarap dan ngi Ketika kayak bau tu pisau mau. Wong siapa dia kata? Dia siapa Angin ya perkat ayuswa tengin saya khot biang ya fisia namar ba ni tengi ke pan khamtam lai kini ki hagani ka khap ka ba e apana mata jangi nong dia manan live nai la shi em kum ne ni namba bun lai ki basong wai makumangi lai ki trayin kim aipor ki ongi ngim sha namar ngir ngi janjar live nai na padang jangi ki dan ki bam don ki card ration kidan ki bala apply ya ketuka pisa ka ba news pa ro ndrai na babon ro ki bam ye yo ra te kumno ki nya panya yen panya se janjar ki ya kata te kum tangi gar pan ka sarkar ba hoy ni su thu ki nong de madan labun ba handrai kumno bantrai kam ro em ngi kloy bangin ya corporate lang ba government te kumba ki batai social distance ro ngi kloy ya kata namarandu mensharu hi ya ka jaka shong ro ngi pen bai mar safut te lada naka aspa anggot hai itu area lada dan maknaru ngi kloy bangini penbait naka seng ba matashi spa ngin pelat gap iwei ngin ya maintain ya kata social distance kenang ba ya kipat ba kan nom thot yang ngirukan sup ya kiwei rukan sup ni naka seng em ngi tip ya ki breu jong la jong rei khamtam lai kum kane ka kanti na babun lai bapli ki la shiami ki bam de ki nong di mana ba tre ki ki kam ki mi ki janjara mar ki haban wat yo khaw tekim bansi ki hambi lada ki shabe ha pulet na lada ki shabe ha ki bor jong sarkar kim bansi na mar ki haptur na matau khaw pe ko menta ki badi slipar adi no ek jan dan ki badi adi chor bam de slipar adi chor adi ai ki man si te ki por be jinjar ya be de kan no ka kam mo kat bayo ban im itu kidukan ki bahe ki lailat man pli dangi pada ki bayim ja hapo phutpat to ka phutpat ro kembang kedukan ka song kalalong sadin tangi ni mom blok ya kedukan hakmat jong kedukan namar kalalong no kumalai phut naga khmat kedukan kan poi saka phutpat basong mangi tamanta ki om ban ki island no yak kedukan babli hapo dukan ngi pada hapo phutpat mencupik kamar aku dam gila put lot namar menta kamar swa ban khang ban lockdown kembang nila pen poi kamar amar ngim te bagan man kini ka khlam dai kamar poi menta ngila sustok e kamar apo kudam te ngamut ni kan lah hapa ki island ya kan bakan peli ai kan nyanyi arpau telisis ni menta ngin peli arpau la sha ngin peli arpau long ngin hapelat kan ya kalati kembang ka bu ka anji lai put dengan song hang ni lai put hang tai lai put tekan ni la pedang kalalong kawalai long ni trai lang kan bar ka sarkar long dai kin bang bangin tang bangin yo song ngin suya song lemu bet kan long ikwa betang tang haka cis ni arpau teli la sha arpau teli long gitu padukan rukin im ni rungin im kham tam ni le basawai katrai yin sei pi kan map man long benai namar ho si benai ka map ya kitu ki benai ki ba ar benai pat dan ki ba song si phau hajar dan ki ba song riu hajar dan ba song lai hajar ar benai ngin yo nei ban si mentang belar tang ban kit kau kilo ar kilo ta kham tam ka karisyon ringim dan ta ka jingyara ringim yo teman-teman aduk lai benai ka lockdown ngimam yo ai rem nang no ngimam yo re teman-teman su ap tang nai tu ikamai na po madan ngi balai im sirta po madan long da ki mailat kum ditang khandiat pat long kum ta ngi ngim sa kun na kai gen wada syong subat hakti tang kum to bandi wai dong phulip lawan be long tang man yin khindiat long kato ko wai long basam jing e pha yang ni rada wai lat tang khandiat bikin ra hakti to long lang dang yo mc pawa siteng gilu jur phulit mailat ube be ni amai bro teng bat phulit syua ni syua tim syua mai kalong kata ko wai basam jing e yang ni gen Haba benrap lang upostol kersoi pertu ulai thu baha ka sorbi kilalap baki dan buon ba kibampat yo ya kejingarap nak sarkar ula dawaru ba ka sarkar jela kadai ban petrikam no ya ki an jong ka sor pedang bandan no ki jaka di madan la ka jong batru ban te kandon da ka ba ai license syakinong di madan
Ulang ru baki kerpat ik sarkar bala da kila banwang ya kani kajeng e kinong dia madan kin ya bit ya biang lang bat kin ya im jalang. Kawai kalong ba gidan ki isu ki belum immediate menta ban solve nak benta jongki. Kawai kalong ba madia sedang ke lockdown ke sarkar kala pena ba kan ajing rapisan di kelayaan menta alai benai. Kalau don ki belayo rengi bede ngile ke solve tang nak benta ginong dia madan ngisem ru badan ki bom patio. Di kata gede ki wigi isu. Tindrai ke bahar gede ka larger isu kaba kani ke bala sateng nando arajar kandri ke isu jongki nong dia madan di ngia keren ya kata ru ba ngia iban ya kata ba ke sarkar kan notify no ya ka central law kaba ya ditik nak bentagi nong dia madan ba desi kani gede ke kabuk ser ba kalong ke perthai gumne ada ke sarkar ke menjur ban notify no ya ke central law dikan sedang ke proses ban identify yaki vending zone ban ru kan sedang no ke proses ban regulate kata licensing tiga isu menu bamdi kesenghi kayeng naga benta kinong di madan kabamut kiba imja tang naga di madan kata gede ka nong rim jongka seng kinong di madan apa kejingin lawan kejong ibaksin ke menjalan sekretari di baru Deputy Chief Minister mentan ru ia keren ru ia kata kapang kaba mentaru kani kadang dan haga yang seri kes den ren ni haban ya ia keren bagi sarkar ada nyilak ban weng no ini ga jinge baru ngine bed ngine biang lam ti ngiru ngi sokwen momenta ke singi yo bani kendo ba ngila pen pau ya kata ba kani gede kala oh ke jingwan jong ka klam kalau penting kalau penok mensil dah ke juga poru ngidon jinget ngidon jingkermen bagani ru kan de galat ke kabu ba ini yo ban pendej ikine kijai kini gi jinget baro ba kinong de madan ru kini yo ban imja naman mentang ngila sedang ban plie biang de ya ka de ke thi ya ka tre ka kata tingila kerpat ru Deputy Chief Minister ba un penrung ru ya kini kum kawai ni kiman ka ba ngia kren baro sikata hagini gi por bakang ya kata economic recovery tibat gui jelaru ni ikuman Himachal Pradesh Kaladan research ba namar bakal akhir pelat ki ekonomi kejingdon jong kinong de badan ke kentir mentah hagi ni por ti ngamong gede bangine song lemu komentar lele la ong isin ba kamde ke por bangine le lemu mentah namar ngi haban ya dail de daga bangi ya dail de ni daru ya ki wei gi bayang di parasnong gi paratha di nakaliang gaseng ginong di madan nadu mensuai hadu mentaru ngi kloi bat ai jaga jingi trelang khamtam akum gene gapor ba ngirung in imja bat ba ka koi kya kandar di kita ki artli gi man ki ba yo lat bani kren badi ba prestoni deputy chief